Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Update. Nk'ibisanzwe ni Rwanda Update, byinshi bitandukanye, byinshi bigenda byirwa hirya no hino, byinshi bigenda byandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye, byinshi baba bigenda bigarukaho na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo maje kumenyera ko ibyo byose tugenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Ngira ngo maje kumenyera ko tubagezaho ya makuru yihuse, haba muri sport, haba muri politike, mu myidagaduro, byinshi bitandukanye. Ngira ngo maje kumenyera ko ibyo byose tugenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Nkomeza rero gusaba abantu bashye gukanda subscribe, cyane kari bwo buryo bwonyine bworoshye bwo kugira ngo mujye mukomeza mukurikirane inkuru zacu tukimara kuzitunganya gatanu kuri gatanu. Ngira ngo rero byari bimaze iminsi rwose bigenda bivugwa hirya no hino ko Rayon Sports yaba mu by'ukuri iri mu makipe abona amafaranga menshi. Ngira ngo nahoze numva ejo bundi n'abantu bamwe bagenda bavuga ko Rayon Sports yaba iri mu makipe akoresha amafaranga menshi ku mwaka, aho rero bamwe bagendaga bayigereranyiriza amafaranga agiye atandukanye, gusa ukumva ko nanone mu by'ukuri ari amafaranga menshi atagira uko angana akoreshwa muri ikipe. Gusa nanone bikakomeza kugenda bivugwa haba mu bakinnyi no mu bantu batandukanye, bigenda bivuga ko Rayon Sports ngo yaba idahemba abakinnyi, ndetse rero ko amafaranga ngo babonye cyane ko bayabona cyane, ariko ngo akoreshwa mu buryo budasobanutse, bityo bigatuma yaba batoza abakinnyi n'abandi bari muri no kipe rero ngo badahembwa neza. Ndetse hakomeje kugenda havugwamo ikibazo cy'amafaranga muri Rayon Sports ku bantu bakurikirana amakuru ya football hano mu gihugu cy'u Rwanda gatanu kuri gatanu. Ngira ngo maje kumenyera ko ikibazo cy'amafaranga muri Rayon Sports kimaje gufata ininira kuri ubu ngubu. Rero bikaba byamaje gukara, ibintu byari muri Rayon Sports byamaje kugera haryoshye. Ikipe irimo iratsinda, igikombe bagiye kugitwara. Kuri ubu ngubu rero abakinnyi bakaba banze gukora imyitozo, ndetse kuri uyu munsi wo kuwa mbere nta myitozo yakozwe ku kibuga cya Rayon Sports, cyane ko bari bagiye bageze ku kibuga abakinnyi banga gusohoka mu modoka. Ndetse rero kuri uyu munsi nta myitozo yabaye, cyane ko bahise bagarurwa kuri hoteli kugira ngo rero babanze baganire kuri kino kibazo, cyane ko barimo barekarama bavuga ko bamaze amezi abiri yose batarahembwa. Kumva ko rero mu by'ukuri ntago ari ibintu byiza, by'umwihariko kuri no kipe ya Rayon Sports, kuri ikipe irimo gutsinda, ku ikipe iri kwitwara neza muri shampiyona, ku ikipe iri guhabwa amahirwe. Ngira ngo ni ibintu twavuga ko bitagakwiye kuba bishimirwaho ni ikipe. Reka ku buryo burambuye turebe ino nkuru y'uyu munsi uko igenze, cyane ko ari ibintu bibaye muri gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, ni mu kanya bibaye byose. Reka tubanze tubibagezeho gatanu kuri gatanu ko byabaye, hanyuma namwe nyuma muraza mukomeze kugenda mudufasha mutubwira ese murakeka cyaba ari iki kibazo kiri kuvugwa muri Rayon Sports, cyangwa se kiri gutuma ibibazo by'amafaranga bihora bigenda bivugwa muri Rayon Sports. Ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize havugwaga ikibazo cyo bita Sarupongo, bavuga yuko ngo amafaranga bumvikanye nawe bajya kumukura muri club yari muri Ghana ko batarayishyura, ndetse muribuka ko batanze ibirego bigenda bivuga ko rero FIFA ishobora gufatira ibihano ikipe ya Rayon Sports. Ibintu bimaze iminsi bigenda bivugwa, ntago ndamenya uko byarangiye, bura nabyo nitubimenya tuzabibagezaho nk'ibisanzwe. Reka tubanze turebe ikibazo uko cyagenze byose n'impamvu batakoze imyitozo, ndetse imodoka rero yabo igahitamo kubagarura kuri hoteli nk'uko namwe mukomeza kugenda mubibona. Ni kuri iki gicamunsi rero cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 20 Gicurasi 2019, hakaba rero habaye ikibazo ubwo abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bangaga gukina ubwo bageze ku kibuga aho basanzwe bitoreza hariya mu Nzove. Bose rero bakaba banze gusohoka mu modoka, hanyuma rero ngo bari buze gusohoka mu modoka ruko bishywe amezi abiri, bakabanze rero gusohoka mu modoka ngo bagiye gukora imyitozo kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. Aba bakinnyi bakaba banze gusohoka mu modoka y'iyi kipe rwose, imodoka nziza nini, ngo bakora imyitozo bitewe nuko ngo bujuje amezi abiri yose batarabona umushahara wa Mata ndetse n'uwa Gicurasi 2019. Nk'uko rero amakuru agenda tugeraho, bikaba bisanzwe rero byemezwa ko ku itariki 20 ariho bari basanzwe bahemberwaho. Bari basanzwe bahembwa ku itariki 20, ariko kuri uyu munsi rero bari babijeje ko bahembwa, none ntago bahembwe. Amakuru ndetse ahari akaba avuga ko ngo aba bakinnyi bagize umujinya, kuko rero ngo abayobozi bari bababwiye ko bazabahemba nyuma y'umukino wa Musanze FC. Ngira ngo uyu no mukino wahuje ku gicamunsi cyo kwa gatandatu, ndetse no murabizi ko bitwaye neza bagatsinda ikipe ya Musanze ibitego 3 ku gitego kimwe. Ikipe yari yahawe ibya mirenge, bari babijeje ko rero nibaramuka batsinze ino kipe umukino uri burangire, hanyuma bagahita babahemba umushahara w'amezi abiri, umushahara w'ukwezi kwa kane ndetse n'ukwezi kwa gatanu.
ariko rero ngo bikaba byararangiye nta kintu gikozwe, bityo rero bakaba rwose bari barushye ndetse barushye gutegereza, ndetse rero bafite n'umujinya wo kuba bahora babeshywa n'ibishyurwa. Hanyuma rero nyuma yuko aba bakinnyi banze kujya mu kibuga ngo bakore imyitozo, umushoferi akaba yasabwe yuko rero yabasubiza mu mujyi kuri Hotel Mattina. Hanyuma rero ahangaha akaba hakorera Me Muhirwa Frederick, ndetse uyu nguyu akaba ari na vice perezida w'ikipe ya Rayon Sports, kugira ngo rero baganire by'umwihariko kuri kino kibazo. Ngira ngo rero murabona bisi rwose ko yagiye neza ikabaparika kuri no hoteli. Hari saa 10:44 ubwo rero imodoka ya Rayon Sports yari igeze kuri Hotel Mattina, bityo rero abakinnyi batangira kugenda bavamo umwe kuri umwe binjira muri no hoteli ya Mattina. Robertinho umutoza mukuru, ndetse rero na Da Silva, uyu nguyu rero Silva uyu nguyu akaba ari bafatanya n'umutoza gutoza ino kipe ya Rayon Sports, bo bakaba bahageze nyuma binjira nabo muri hoteli, gusa bo baje kuhagera saa 11:08. Byumvikane ko rero Robertinho ndetse na Donasminto Silva bo bahageze nyuma y'iminota 24 abakinnyi bisi imaje kuhabageza ndetse bamaje no kwinjira muri iyo hoteli. Amakuru rero agenda atugeraho nuko rero ngo saa 11:35 inama rero ngo aribwo yari kuba itangiye, ni mu gihe kandi mu gihe iraza kuba isojwe, mu mbabarire niza kuba isojwe nibwo turaza kuba tumenya ese umwanzuro wavuye muri no nama wari umeze gute, bityo rero tukaza kubagezaho amakuru tubabwira ati se abakinnyi ba Rayon Sports bumvikanye gute, bahembwe cyangwa se nibabahembye. Ubwo ngubu turaza kuba tugenda tubagezaho amakuru. Rayon Sports rero kuri ubu ngubu icyo twabibutsa nuko ubu ngubu iyoboye shampiyona igihugu cy'u Rwanda ku mwanya wa mbere n'amanota yayo 36 mu mikino 28, bakaba rero basigaje imikino igera muri ibiri yonyine kugira ngo barangize ino shampiyona, ndetse bakaba basabwa umukino umwe wonyine kuwutsinda, hanyuma bagahita batwara igikombe cya shampiyona. Ariko ngira ngo murumva ibibazo ko byatangiye kugenda bivuka, ndetse n'abakinnyi bakaba batangiye kugenda bigumura. Ibi ngibi bikaba bitwereka iki? Ibi ngibi bikaba bitwereka ko mu by'ukuri kino kibazo kidakemuwe, ibyo bizatuma babakinnyi bajya mu kibuga nta courage, ndetse rero bikaba byateza no kuba Rayon Sports yatsindwa ino mikino isigaye mu keba wayo. Rero akababonye rwose, akabibonye ikibuho, akaba atsinze imikino isigaye, akabatwaye igikombe. Nta wundi rero ni APR FC unahanganye ni ikipe ya Rayon Sports. Sinzi rero mwebwe ukuntu mubyumva, nimba mwumva kuko ibi bintu bikwiye ku ikipe nka Rayon Sports, ikipe ifite abakunzi benshi, ikipe twavuga ko iri kwitwara neza muri shampiyona, ikipe kuri ubu ngubu iri kugaragariza icyizere abanyarwanda, ariko bakaba batangiye kugenda havuka ibibazo nk'ibi ngibi bitari bikwiye. Sinzi ukuntu mubyumva rero, namwe mugende muduhereza ibitekerezo byanyu. Ese mu by'ukuri Rayon Sports koko ntikomeje kugenda iba iciro ry'imigani, by'umwihariko na mukeba wayo APR FC, cyane ko muri APR FC ibi bibazo by'amafaranga bitajya bikomeza kugenda bigaragaramo, ariko muri Rayon Sports buri gihe ibibazo by'amafaranga nibyo buri gihe biba bivugwa muri ino kipe. Ahandi nta kibazo, ariko hagera ku mafaranga buri gihe ukumva ibi bibazo bigenda bigaruka. Murakomeza rero mugende muduhereza ibitekerezo byanyu bitandukanye. Ni Rwanda Update, mukanda like, subscribe nk'ibisanzwe, hanyuma ngenda garuka mu kanya dukomeza tuganira kuri byinshi bitandukanye.